clear tu te chibai le vekule Mizoram sarkar hnuaia enghna po deal donila computer certificate hi nei ngai compulsory ani to wangin class 10 class 12 graduate postgraduate zero to tetan arang lama computer certificate course zirvat atulani Mizorama computer zirna hlunber kumsomni chuang computer zirna local puito na fingertips computer academy chuan kumsahni le somni le pathum session tharatan admission ahong le tranta a Sorkara le mimala ay zonatla ka zirchuak mitranem tak annay toni. Government Approved Institute MSCTE Mizoram State Council for Technical Education waya affiliate club anni bokani. Computer course hrang Diploma in Computer Application DCA 6-month course. Certificate in Computer Application CCA 3 to 6-month course baka. Maani duang ang course zir theina alom chevani. Class timing hi zing lam dar rukatranga zan lam dar sari inkarani a admission hi a free ani kumsahni le somni pani khan batch 1 pass percentage 98 lai an nei thayani admission ti du le khrichiang du te tan fingertips computer academy Peter Street School Puikon Aizol contact number 8258077409 8837358519 8131060773 8575178464 email fingertips199@gmail.com ate zofia thaireng anni e tuntum kan video achuan Intelligence Bureau Ministry of Home Affairs waya Security Assistant le MTS Hnaruak dil thei chungchang kan enho le donani Tuntuma Security Assistant Executive le MTS Hnaruak songsong sa thi post sangkha zaruk somsari le panga ania India ram chung state sanga post wakzat state wise post vacancies hi chipchiar takin advertisement a oma kan lo bi chiang don nia tuntuma hian Mizoram chok ni lo mizo hna thak state sanga omten kan dil theite karon tar lang le donani Mizoram Kwata Bika Mizoram Bika headquarters Aizol anianga post wakzat hi somle pathum ani Security Assistant Executive post somle pakhat MTS post pahni avain post somle pathum Mizoram Bika ani donani Manipur Imphal post somle pariat SA Executive post som paruk MTS post pahni Tripura Agartala hianin post somle pathum arwaka SA Executive post som pakhat MTS post pahni Nagaland Kohima post somle pahni Security Assistant Executive post pakua MTS post pathum ani donani Asama hianin Dibrugarh le Guwahati ate headquarters anianga 53 post Security Assistant Executive post somli le pariat ania MTS post panga ani thung donani hlo chungchang Security Assistant Executive hi level 3 cheng sing ni sangkha jasari atanga singruk sang kwale zain kar ania MTS multitasking staff hi level 1 chu cheng sing kha sangria tatanga singa sangruk le zakoin kar ani donani special security allowance 20% of basic pay thlatin andong don pokani deal tura thiamna nei ngai te security assistant executive na deal tur chuanin class 10 pass metric pass ni angaya tin MTS multitasking staff deal tur po hianin metric class 10 pass chin ni angai donani ma ni chen na domicile certificate kan nei na state a chau khanin deal thei ani dona state danga deal kop thei ani don lovani local language dialect thiam nge angai bokani du thu sama chuanin intelligence na lampanga tonhriat nei emo khatiang pian pui thiam na nei te kha du sak ani donani local language dialect kan ti hawa khanin Mizoram Bika Lai Mara Pang Bru Burmese Mizo kan tiang chi te Manipura chuanin Manipuri Meitei Tangkhul Mau Anal Maring ti te Thadeu paite zo kan tiang chi te Asama chuanin Assamese Bodo Kuki Mar paite Manipuri Nepali Khasi kan ti ho khan an dil theya Nagalena chuanin Garo Kuki Angami Au Sema kan tiang chi te Tripura chuanin Bangla Lusai Meitei kan tiang chi te khanin an dil thei donani age limit han enila security assistant executive kumsom ni le pasari aya upalawin an dil thei dona STSC tanchon kumsom thum pani thleng an dil thei donani MTS kumsom pariat atanga somni le panga inkar ani turani a STSC tanchuan kumsom thum thleng an dil thei donani selection process scheme of exam han en leila tier 1 tier 2 le tier 3 om dona
tier 1 hi online exam anianga marks a pudonani general awareness 20 marks quantitative aptitude 20 marks numerical logical reasoning 20 marks English language 20 general studies 20 te anianga negative mark hi 0.25 question pakhati diklawa khanen kat donani tier 2 offline exam ani dona translation of passage oma hi marks som li apudonani spoken ability test marks som ani a hi SA executive tan bi khanen dona MTS deal tu tan chuan angai velawani ti chuan tier 2 bi ka khanin qualifying marks a khan SA executive tan 50 a khanin 20 ani dona MTS a khanin 16 out of 40 marks ani dona ni khakha qualifying marks kan ria tur chuni tier 3 bi ka khanin personal interview auma chu SA executive tan ani dona 50 marks ani dona ni MTS tan chuan hemi tier 3 a personal interview kan ti hi angai velawani apply dan tur ha en leila application hi online atanga ti turani a official website www.mha.gov.in imo www.ncs.gov.in atangin apply turan donani apply theina link hi hemi video description a hian direct link hakada a kan lo check out donia application form fill up hi ni somni le pariat January sahni somni pathuma tangkhan ati tran theitowa February som pasari hi last date ani donani last date of form submission chu tun kha February som le pasari ani donani exam fee hi cheng somnga ani a recruitment processing fee hi cheng zali somnga choi angai donani STSC tan chuan recruitment processing fee hi omlo thungani khakha kan hriat angai ani